Evo ovako kaže mail. Imam jednog prijatelja, zove se Mate. I ima višemjesečno dugovanje prema jednom mobilnom operateru. Zovite ga. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Mate. Da, ja sam. Zovemo iz vezano za vaše dugovanje. Da? Zanima nas kada bi mogli to podmiriti. Pa, ovisi koliko je dugovanje. Da li ste vi vodili kakvu evidenciju koliko? Znate vi koliko dugujete vi sa kamatama? Pa, znam, tako smo isto bili zvali prije par mjeseci, ali ništa meni doma nije došlo. To vam je sad... Rekli ste da... Koliko vam je tad bilo? Pa, 400 kuna, tako nešto. Sada vam je već to naraslo sa kamatama na 1300 kuna, znate? 1300? Da. I mislim, dokad bi to mogao pomiriti, kad će početi rasti to dalje? Jer ja ne znam, ja ništa nisam doma dobio ovako. To vam raste dnevno 50 kuna. Dnevno 50 kuna? Da. Pa, a sad ovisi, jel to moram sve odjedanput platiti ili... Gledajte, možete sve odjedanput ili možete to napraviti kako... Jeste vi student? Da. Možete napraviti drugačije da kod nas odradite te novce. A da, i koliko po satu? 5 kuna. 5 kuna po satu? Da. Koliko bi onda to mora raditi? A izračunajte. Mislim dok ja radim, jel se to dalje povećava ili ostaje isto? 50 kuna da, znači da vi bi dnevno trebali raditi minimalno 10 sati da vam se dug ne povećava. Znači 10 sati odradite, dug vam se ne povećava, a svaki sat iznad kojeg radite vam se dug smanjuje za 5 kuna. Znači da ako vi radite 11 sati u jednom danu, dug vam se smanji za 5 kuna. Znači da bi vi realno mogli u 30 dana, ako radite po 11 sati, smanjiti dug za 150 kuna. Znači da bi ovaj dug koji vi imate u godinu dana da radite svaki dan 11 sati smanjili. Aha, to onda se ne isplati. Onda ću nešto ovako... A isplati se. Znate zašto se isplati? Zato jer definitivno se isplati. Ali mislim, ne kužim, pošto ja studiram i nemam baš vremena. Dobro, pa nije to neki teški rad. Vi prenosite 11 sati kutije od telefona. Možda svaka kutija ima 10-15 kila iz jednog šlepera u drugi. Pa dobro, ali moram na faks i spavati i živjeti to. Ma dobro, pa to je samo godinu dana. Šta je to godinu dana? A odradite dug. I super vam je to što se radi subotom i nedjeljom. A dobro, kužim, da. Ali pravo ću ja ovako, da prvi dio nekako isplatim, pa mi možda to prestane rasti, vidit ću nekako. Jer pazite, ako to danas uplatite, onda je sve u redu, ali ako ne uplatite danas, od sutra vam je po danu 100 kuna vam se diže. A da. Jer ste prešli 1000 kuna. A ako ne platite preksutra, onda vam se diže po danu 200 kuna. Tako da bi vi realno, ako ne platite u ova 3 dana, razumijete me? Da. Ako ne platite u ova 3 dana, halo? Da, tu sam. Me razumijete, vi mislim? Da, razumijem, ali ne kužim kakva je to onda. Ako sad ne platim u 3 dana, ako ne platim za tjedan dana, koliko će se dizati onda? Po 300 kuna po dan. Aha, a onda ćete probati da što prije to platiti. Jer gledajte, vi ako to ne platite u 7 dana, vi to možete opet kod nas odraditi. Ali po toj računici bi vi kod nas radili sljedećih 10 godina. Šta nije loše. Šta nije loše, imali bi posao, razumijete? Jest da ne bi dobili nikakvu plaću, ali bi sljedećih 10 godina bili zaposleni kod nas i vratili bi taj dug. Da. To vam se isplati. Pazite, a u slučaju da ne platite u sljedećih mjesec dana, onda bi vam taj dug bio toliko velik da bi kod nas trebali zapravo odraditi do mirovine taj dug. Pa to je taman, eto. Eto, taman. Lijepo počnete raditi i do mirovine ste kod nas, a ne dobijete nikad ništa. Pa eto, šta ima veze. Ali Hoće imat mirovinu kasnije. Hoćete?
Pa eto, tamo. Znači, Koliko je mirovina? mirovina je 200 kuna. Pa tamo. A ne znam, vidit ću ja još to. Halo?